amal da nafsa UN ta baksum kud da nas ya la you encouraging a jade be Junub Sudan Sajman mara belit ya Sajman el banaru munu da mara shalagu de el de kalam male isu muna sharmo dal ga kalam male ya shalagu de rajula agile gal ka waja zoju kaman balantina munu wol munu da ya sharmo da gafil gane da kusumma rado shalagu de rajula ita ga kalam munu agile woman ta ga da male da shi gadam danga ita mama amira sal dinkum tunga de karabu sumu da warab sumu da danga kullu bai tai bata kum de balantina wana ko somwa ina la dina biggest kawaje zoji ta kai zara agile zare kawaje zara taban ban ne ga ya jabal clip da mara da shalagu da rajile zoju kep shalagu zare so ya mama mira ina la dina kusumma mata amalana da sharab da wal bata da umud batariga bata ta ma umud fi yad bata na ta ba umud batariga bata anona mana pagara mu da ta juru fi ma kama fi America de anona ga fi America de ya bata na kullu and who will talk about charmud al jabu na do dun kire lan ga amul fadila nas ga amul fadila dola ga amul fadila family bataw Simon D ma kalam Simon D bu kalam bi berum mak ay mal Simon D be bara o bu kalam bi berum mak no shub ita bugol sino wasal bakire ba sharma da umariza de be shilu bara junubin be jib rais wallahi lo roye jab min denga jab min atu ga bila we don't give a damn anana ma da result begin taban min family bataw maratana yandi semen de kudruk de dole kulu ragag dole jaan mara bara amul de kudruk baji filabil baji bejib sarir bataw sarir rajul bataw ga de nego fiu bejib fi Facebook de marata mun etinga jengano le tinga gwe sak du ko lang sak de wer fan ke pan bay ria kan kulu ko somkum tumna ta warab de ma warab kulu de chana mi de gogri allen jible bagin chalago bagina maluke tane do rabu figini bataw tumu shub junub de se blakum ayande di jibe Facebook be video gari serer gari nego fiu gari uri la alam kulu sakaran wo yo se min fidola kulu je taban je maindo gruj ma bizol ndo haide je rega kulum comme ça shirin filmi al galib da nuzwan de akalu kulu wo yo kan bi shagal bakala nuzwan she should be fighting for nuzwan nazba bata mara wenu nazba bata shonal mara wenu adunu kin mama bata akalu kulu ma fi aja uman kalaw Sajmani den ma kala ya yi ke bi kalam bata zola banaru diktoro ko ma Simon D ite bilima nana bu malwa ma Simon D yile ite bam ci wen agwen gene utu bam ci wen to ngor yalle taba malana unite ma Simon D demu kwes diktoro ko ma Simon D utu mukudu bu malwa yile utu bam ci wen ma hukuma bata ko ne ma nana bane hukuma de anana yene bas ana ma Simon D anana bane hukuma de anana bane ga dunu kir anana bane mama mira anana bane mara shalago de anana bane salba kir bata ko de tumare na giga yugulu tumba amal rab lenas utum katal dola de asa de munu uta amal juno ma katal dola de ujunubin lisa gaidin utum katal dola de unas lisa gaidin. Do you think we will be proud of you? No. Yakalam far saget tuma ba amal tadin lenas chermo da ma baji filabi de ode fit nair kalab tudur bataw baraka de gadi chubu kus bataw gadi ben baraka de yela sajmanin fi America maindo sunu ni ji bara the kalam you are on lab support the guy never be oxygen the bishagal mamuna sajman dictor galega ya mama mire shut the fuck up and take your medication Liza chermuda tane banalo munuda de shalu fi po beleta kawaja shalagu de akile de kalam manas tumamale rable munu tumamale rable junubin be kalam pane ke bedel garamul fidi le junubin de tumamul difa de bedel garamul fidi ajadu garamul de in the name of South Sudanese ajadu garamul be ismu da junubin so we have a right to talk ada gole Simon D ma de toro kunya de munu ana nek munu Simon D nek munu ata lo family da Simon D de katalukulu da tumaboktul junubin kulum Manuel mda katalukulu be yalu nor lizefi ata family da Simon D lo katalukulu
denga bukun liza fi tum ga damal chin bukur de ma da charma da mariza o katal nas tunna da goriya lo ko som ko numa goriya kulu da sen ma nin tan be goriya la mal fu ga ko mai bai mai jam mai betre ga batal de na jam ko gal no chiran bi jam ko jam ya sa ma da kalam ngu ko jam weda duna kir ngu ko nga ambe ko fen jam ya nga ko fen jam kala ya duna kir fi kala ba de fi nai kala ba kafat ya shiramit ajada da duna kir ga da mul fi nai kala da ajad kwes to mo juba duna kir de bit jamil ni do kusta mam ga de bit taban de bit ganian min ma yi fi nai kala da ai zol de kala maw u junubin na ma kwesin junubin na akhara ja fay galu gal bulmel الشعب بالمال من تاد لجاي وان فل جنرال ده دون كير غوي سو عايز ايدول هذا ده نيكا دون كير عشان زول كوت في جاي وان جنوبين كله ادون كير هذا ده عايز زول ده نيكو عشان زول كوت بس في جاي وان من ما يجي في نايل كلام زي زول زي بتاع واقف زي ده بس اصوت ين يعني بن دون كير عايز زول ده نيكو عشان زول يكون غنيان يلا سجمانين بجي هنا في مالتا أنا قال لتون قاعد أعمل تعديل للناس سجمانين ما عنده فايدة ما أمير من ده جا في أمريكا يدا عمل شنو لنفسك ده شرمه ده تنيجو ده ولد دونه ده كله عمل شنو لك شرمه ده تما كلا ياجا أيوان زول تنيجو تقعد كلمة كلام نيك زي ده زي حاجة كويسة مرة كبير زي ده you should set good example تيجي بقول لي ليال سكان ده شرمه ده أنا عملته من عمر صغير لراس ما عمل حاجة كويس شرمه ده ما كويس لازم بنت جنوبي تقعد مع راجل واحد راجل اللي بطال ده شنو كلام ايه المشكله بتاعك مع راجل بتاعك ما تقوم لا انا مع اميره I'm a living fucking witness ما في زب انا كلاو في دون هنا ده زب كبير زب صغير نيجو انا تا دون ده تا كله وما ملايا ده كويس لسه تعبانه لا قاعد اكل قروش تا ويلفير في ما صودا كوره من ماما اميره جا ما شغل في شرقه لو شرقه بتاع لام لو شرقه بتاع شنو شغال بس اكل ده حكومه ايه لا بجي بقول للجنوبين قال كلا يا دون كير في جوبا ده حاجه كويس يعني بين يلو بعد الناس سايمون دي ما يكلم دكتور كو انت قال انا بتكلم ما تفاقه انا جاي من غابه ده يوم انا كان تعبان في غابه ده كان ما في we know what happened في غابه ده مو دول دي يكربوا عليه دول ده انا ما بسيبه بيشيلوا برا في يدا دون كير ما بابا بتاعه والله لو دنكاو تاني يبقى رئيس بكون رئيس لكن دنكاو ده يكون اصلا دنكا ما يعمل ارقام ده تاني لان what Junubin going through now that will never happen again ما في زول قال دنكا ما بعقم لكن لو في دنكا بعقم ده دنكا يحكم بطريقه كويس ما يعمل فديه للناس سلفا كير قاعد يجيب في قدام لهم قاعد يدور ده بط ما يكلم شيلان بجام قاعد يشيل في يوغندا قاعد يشردوا قماش بتاع اوراد بتاعه قاعد يشاكل مع ناس في دولة تاني ما في ذول كلام أدون كي بيجي في لاي فيديو سكران كده بس في ناي كلام ما في ذول كلام ما يندي بيجي سمين ده كدرو كده بس بسرير بتاعه سرير قاعد إنه مراجل بتاعه قاعد يوري العالم ما في ناس كلام ولا لو أنا ما بكلم في أجاد ده أنا بكلم في شنو تاني تيا ماما أميرة shut the fuck up and mind your fucking business مشكلة تا جنوب سودان ده مشكلة تا جنوبين كلها إيه زول إنه عاقل كلام مشكلة تا جنوب السودان كيف جنوبين كلهم ده بتاع جنوبين كلهم ده ناس بيجي وراب بتاعه بنيجو وراب ده بنيجو لو تم بعد الناس بكلام وراب ده بنيجو ممكن يطلعوا دينكم يوم واحد ده وراب بتاع شنو قال عمل فديه لدول كله ورام شنفيو ورام شنفيو ولا غوريال شنفيو ولا وانيشن ولا وانواب سويت عمل صعب تدخل في قضاء العمر قد بدا دكتور كون ما سايمون دي تدير لم بمال واحد ده جريمه كبير انت ما بعرف سكه بتاع ده امشي فرج سكه ثاني تمام امير لو انت ما بعرف حاجه بطل امشي فرج انت ده بتفنيته نا دكتور كون لو انا عملت لايف فيديو في السوشيال ميديا يعني باسم بتاع دوات بتاع ده ما بشرب ثاني كواجه بشيل ده بمقابر كده شرب دوات بتاع بنظام respect ترم نفسك ما تجيب شرمضة في قدام جنوبين أدوني كير عمل غلط ولازم ناس كلام سايمون دي كلام لا أي جنوبي كلام لأنه عمل غلط we holding her at a high level لأنه she's a high profile ده politician ده سياسي
mara da bil adunu ke da ma adunu ke sakat da adunu ke siyasa shagal hukuma she's representing the entire South Sudan so lo jafi night kalaf anana ma shubi yalta nas kulum le jena da kwal manyang ma fi night kalaf jena da kwal manyang de da bi shubra da jena da kwal manyang talla kabir de le mission night kalaf da de people will feel happy abu sala ma fi kaman bitta kwal manyang de kawaja bas to bi shubra do mainu char ke de lakin lo kalam be english ga de kalam de la ma kol ma ba kalam english de riyak ma char ma ba kalam english de jongarang ma ba kalam english accent bataw bas kawaja lo fi char mata de bitta kwal manyang ba mal char mata lanu kawaja bitta kwal manyang ba chan she's black lakin she's really Americanized the way he talk English but kawaja ba ma fi accent so do wu yo kan ba mal char mata ma san ma na jamin Australia de albanaro aduni kire jamin Australia budun English budun yaje lanu kan mi ji Australia bad ba kalam marisa chorob marisa fi Australia ta ne go ina biga taban da fi jinu shalu fi abaj bawo bara fi abaj na go fi abaj na kala abaj yan bidde biga za mama mira bas da wai da gare ibo mama mira gare ibo duni ke lanu sulu buta do sulu buta she behave like you dere ni alam kulu gamina baj le denga le munu la be kalam zif wasa wasal fi J1 lokan she's a private kan ma bizol bakala makala taw lakin she's not private she's a public figure so wegi mama amira nyai garo de ka akuma kana shi akuma warab akuma da Junub Sudan o lazim ko yabe del jam lazim na bakalam Simon D bakalam Dr. Okun bakalam ma bizol bogi banana nobody nazo go unzerete you cannot unite them de galat kabir ma tulimana ma Simon D kulu de shukul tablet pimidi ay de tibilim du toro ko ma Simon D ila hukumu mutago ma woga yon wai do woga khalas la Simon D ba mal video wala ba mal tala da video go sai Simon D ma mal video ila nono ba kara bede kulu ma bizol babdal fe bedare and utum nata warab you cannot do nothing about it we are dangerous tumde mama amira alek la sharab dawar bata ma da jib sharmada fi Junub Sudan ma da jib ajata goy de fi Junub Sudan amal goy bata da ta mud ba goy bata da la goy de ma amal la kwes lek uma ba amal la kwes la adut da sa biga la bas guru jamid lakin ma fi bet ma adut ma shabi yom wad ma bit bata da bid zar biga the orphan bid biga muskin jede de love maldani akwanyi wuli oga ma bide akwanyi wuli obiga bebe sita bada bide mama duni kire ma ba murmaljen mata we nan bizi be gwe biga be share of the one but shan my kunam land so if she's not a mother bide de gal be jebo ko re ta jinu de pan mil aduni kire be jebo shan ko re ashan jebo salbakir ma kan galat kabir beta zolan mat ma bu kudu fiu sakran beta zol al mat beta John Grang kadu fi udol sakran lo kan jabu zol yom da ma bu shor mudiza kan bede ko de Junub Sudan de beta John Grang u fi adaru tagalit betana ya culture lo murum mat gari jibu zol kwes zol be shil bede le gada mal ma ba amula biz le yal ta murum lakin asa salbakir min ma jabu gada amula biz le yal ta John Grang Junubin kulum ma Junubin kur yal ta John Grang be Sudanis tam ji Sudan nas gari kulum majat kwes ana John Grang. People are talking, saying nice thing about John Grang. Pil Sudan, Fiaymal, John Grang will chubude a figure, a father figure in people's life. As a bed, but our father for yet a dunikir, Masal Bakir, now Bagum Sababas, Begadata Marisa, now got a number Gadata whiskey, Nile Kalam, those body for them Junubin, Galder Kalam Tariq with SPLA, those but a Kakak Salvakir, my champion, one got attack. Salvakir got attack, what the fuck are you talking about? Fadi sang do look with the man, do let him about your bodyguard, but out of the cast, cut my mark. 20 years, it's a guard we could see them about Malta, Zola website, man. Cliff, Young. Tama, it's a jam that tooth care on our Munificartum. You let him over Malta, Zola can't match him marks with Gabade. Ran one chat in, ran one tirin. Zola can shalar be able to get out of the bar. Tooth care already got a chubu kulmayum.
Turkiya da biga da bermil zol kan Muammar Bashir kan boktul fi Junubin ila zol kan mashi ma fi gaba ita ma ba'arif mal taw ile tiji bi gidana da mana shut the fuck up idiot